mun hrang atanga INP Mizo channel clear tu te in zain Sipai levek ule February ninga inrin nia hun tha in chan theu kan pe sei Myanmar chanchin voina kan mu thei ang kan an puang lenga nimina kan video ti chu hnua thil thleng then khata tangin bul kan tran photanga ti chuan voina kan mu ang nimin lama thil thleng media lamin voina an puan le chaute po telin kim taka puan kan tum don nia Chin State Chimlam matupi khopuya tanga kal chuak Terrorist Council Sipai motor rual chu mindat CDF ten konglaka lo changin melung som ni na an lo lambuna anin kap na sale hleni nimin chon hudar ni vela tanga in kap tran kha dar kar ni zet anin kapa mindat khala ya zanhi som sari le palina tangin ral thuam lianin an lam tang te an ka puinia soeni boka tlailam dar li vela an thoma dai ta chau nia soeni anin dawna terrorist lammi pasari ayatlem lawan thi ni in mindat CDF lam chuan an soi nimina anin beina hi aro puile evyo mai ne na lang mindat CDF te chuan mel lung som sari na tangin som ni na thlengin khan thalaya pianga lo changin mel lung som sari na tangin an kap tana an ni lam thi le hliam turan omlo nia soyani a nimin pia anin ka na chuan CDF lam papakhatin hliama tur nia soyani heng tuna kan soi Sipai motor rual te hi an chhuat tok fanga matupi CDF ten an kap zuya te chuan mindat CDF ten an lo kap vele ni matupi le mindat inkar hi mail zabor velania chutiang an ka na satawang chuan nimin thleng kha chuan mail somriat na matupi atanga mail somni pel fel vela an la chambang nia soeni kan video masa kan soi tak terrorist Sipai ten kain duin khuwa an pan kan ti kha nezandar sari vel khan khuwa lutin silayan met puak na sale hleya thile hliam turan omem ti po soi hlei theilovin baklengin an tlan tar tahlom ni inan soya terrorist Sipai te chuan khuan hal ngal ni nan soi bok sakain region tho kolin tam sipa make the lin kung khuwa po nimin tlai khan terrorist council Sipai an luta PDF tenen in kap na sa a make the lin kung in dauna hian PDF lam hi an che that hei talo ni om takani mi som pathum ngotan chan ni soeni a apoi tak zetani nimina Myanmar pum huwa pa terrorist beina terrorist council Sipai somli le palian thi nia soeni boka hei report an don chinani ti ero hria ila tuntuma kan puana po hian report zinga tello a om nuala kan lo clear thiam ve deuh mai don nia Sakain region kani township winmana police camp le winmana high school in kul Terrorist Council Sipai te chu KBDF 1 MNK the boys dipayin PDF kani PDF Golden Triangle tele PDF pol hrang ten nizandar som le minute som level khan an kapa anin kap na sa hle bok helai po hi PDF lamatangin mi pathumin ramtan nun na anhlana midang som in hliam an tuar boka winmana police kem an lak saka an hal chiat sakta veka Terrorist Council Sipai somni le pangan thi ni nan soya liam turan tamhle ni nan soi bok hei po hi ni mina thi te list khetet media in a record man tak lo te zinga mi ani ngeyarin ome nisan lam khan kan video comment zinga kalemeu thom wang an sak thuan soi kan munol maya nizan khan kalemeu lampo namen lovinan lo boyani kalemeu khopui huam chung pinta sikula ommun khwar Terrorist Council Sipai te chu PDF pol hrang in an karona zanthil anisia le lam hi an duangin an che theilo ve ngei narin om tahan le ache velami te pon silai ri le bomri an hriat thu an soya anin kap na sa hleni Terrorist Council lam hian captain pakhat telin Sipai som pani an thia PDF lamatangin mi pasari lai mai nun nan hlan vele taboka kan bei sei IN PDF lam hian thi tama apoi tak zetani report petuina soidan chuan zanthim kara in machon anni awangle anin naitak lutuka wanga in ompol hial angina soya lamtang po interesang hlei theilo khopin anin nayani Sipai duty na pinta sikul chu PDF lam mi somunga chhowvelin an valu chil ani bera PDF lama an deputy battalion commander chuan Sipai captain aka phlum nia soyani aka hluma hi kalemeu khuwa om nia soi ani nge terrorist lam som pani thita te chu kalimewa an thiara PDF ruang sariero ramtana annunan hlanna pinta sikula chuan nuchi in terrorist lam chuan khomi puite chu lo theilo va ko khomin
ruang an en tir hlom ni in report pe tu chuan a soi boka tin kalemiau township tong u kholama po in do na chuak le boka terrorist lam thi an soi om hriata ni lova hliam tuare ro sipai som pariat lion omnia soini voin chun an mani sana chun dar som pani le minute som level khan terrorist council sipai som riat vel chu sita khobol khel muala hmun an khur mek ne soi ani bok makui region lam thlir le angu makui region miain township duin ma khoa February ni thum nimin pia khan terrorist council sipayan luta khomi te po an tlan chiat line an kap zui ne soyani tinan buddhist puithiam te chen na ina motor pani le bike pathum telin duin ma khomi te thil an rokna sale hle ni in voin khan an soya February ni thum tuk dar sari vel khan duin ma khuwa hian sipai lam tang niangai dalan an venglal luin e anti chu tu tenemo an lo kap hluma chu vele terrorist sipai te chuan chawmadar som pakhat vel khan khuwa an lu chil ngala in khat an hala motor pakhat le bike pathum an hal boka lunglu tikal ni vela rit le sumfa cheng noi riat baka bedom khomi puiten thal thlai thar an chin uar per trin zani vel an labok ni in report pe tu chona soi tin puithiam te chen na in an dapa an puithiam omna azir lai te po an kap ne soi ni a an thita em ti lamero an soi chiang thei mai lova tin stroke awanga damlo puithiam ina in enkol mek pakhat po an mana an hruai ni in an soi bok duin ma khuwa hian mi hring sang li vel an oma tun thleng hian an puithiam te po telin khomi puite hi an laral tlan mek ani makui region inwa bank ma om terrorist council sipai te po nimin tlaida rukvel khan pakhuku pdf ten an kapa sipai pani an thia midang pathumin hliam an tuar ni in an soi pdf lam thi le hliam tuar an omlo makui region tho chautu lama po nimin lam khan in do na chuak le bok nimin February ni li jinglam dar nga vel khan pungtong pungya anti lama pdf ten bom pathum anti puaka dar sari vel khan voi khat anti puak le boka ti chuan nimin chonhudar ni vel khan bom pali anti puak le boka terrorist council sipai thi an tam viaw an rin thu pdf lam chuan an soi ni in dvb chuan voin khan a soi nimin tlaidar nga chau khan chautu lama anin kap le ni soi ani bok makui region na sek phiu lam chanchin kha voina thulom om lam soi tura om ta hlau mai makui region sek phiu township Shiahla khoa February ni ni chonhulam khan terrorist council sipai te chu silai kap chungin an lut khania mi zalai mayan mana an hruaita kanti kha chung terrorist council sipai te chu an lu ni February ni ni tlaya tangin Southern People's Defence Force SPPDF ten an kap ve ngala February ni thum le nimin February ni li khleng khanan beya sipai pasarian ka hlum nu in nimin khan an mi man te chu an chan chuak le ta hlom ni in voin khan an soya alom om hle ni makui region main lamatanga sakain region pale township lampana sipai za chuang an kalve lawangin pale township huam chunga thingtlang khosom vel chu an ral tlan ta hlom ni in voin khan an soya pale township lam hi thingtlang kholama cheng an tam hlea sangni le som police census ang kha chuan an township population atanga 2.8% vel chau hi khopuya cheng an nia tuna chuan hei ngot ai chuan an tam deuh tura ngaila thingtlanga chengero an la tam jok fe ang ti hi arin thei maya sangni le somni le pani kumalo thar hian sipai council lam hian northwestern command daratana midang an thlak nu hian sipai lam hian thlona mi beite khuwa an lu po hal chiat le suasam te hi an ching tariau ni nan soyani ti chuan mandalay le rangoon khopui lian lam dinhmun clear vele teng u mandalay region minchian khopuya chuan tukinda rukvel khan sipai council du zonga civil mite bank account khar sak fotu ti in minchian ranger pol te chuan kan boza bank an bom le a ATM call ni achia ni in an soya nimin tla lamdar level po khan current state miawadi khopui veng number li na kan boza bank in nung lama bom puak to boka thil ti chiatero anei lem lovaniang mandalay region chause khopuya tlom ngai pol ming thang tak mai we love chause anti pol an ho tu ku phiu ti ha le NLD member dang me pakhat chu February ni li
nizandar som pakhat vel khan terrorist council sipai ten an inalu chilen an thata an ruang te chu khopui hel na an ti mai dai pon lama tukin khan mi ten an charani hetianga mi thale tlom ngai anan chan zel mai hi arun thak le don ani hi nimin tlai po khan chau se khopuya hian mai che pakhat chu terrorist laminan mana an vua ma se khuanu na humani che kang engtin tinemo thi nai chuak chungin atlan chuak theita ram ni nan soibok rengun khopui in sing township tong tu kung high school number 6 ziung kung anti bula chin mi te biak in pakhata nimin pia khan terrorist council sipai ten thalai mi pani an kap hlum ni in nizan lam khan an soya biak in puan kal sakngal ni nan soiboka silai ri thom hriat tura omzui ne soyani bok hei hi keini chuan tu te biak in bernge ti kan thremai talofa rengun lam chan chin hre chiang deuh khan eng biak in bernge ti min thril thei chuan alom om hleang dala lama po february ni zan khan silai ri hriat tura oma civil mi then khat hliam turan om nia soyani 10 february ni khat khan chi min dain township an bazar hlui mazona boma puaka sipai captain pakhat fuke bungina oma athingal nia soyani kana road market lama po boma puaka mi pakhat athia medang pakhatin hliam tur boka chimin dain bazar hlui lama bom puak thuwa pa fani chu sipai laminan mana afapa jok kumi wintan chu nimin pia february ni thum khan an soi sak tur lovina boral ta ni in voin khan an soi bok chawdan township lama chuan ni zandar riat le minute somli le panga khan private motor pakhat an ka pa passenger zinga meiche pakhat kumsom ni mi chuan hliam atura angai tu om deuh viu ni nan soyani tin hlain ta ya lama po ni zandar som le minute somli chho lama khan motor an check na sa hle ne soi ani bok Kachin state Phakan township huam chung mukong le Phakan inkara mano mo anti lama nimin pia february ni thuma tang to khan voin thlengin KIA le an lam tang PDF te terrorist council sipai te kapin an phar boina sa hleya tun din muna chanchin la chiang lo ma se terrorist lam hi an chana chhejok ni ngei na langa a chan chu voin po khan Mi-35 helicopter le jet fighter te atir chuak le ni in kachin lam chanchin chuan an soya ni thum chung in kap chol le zok in kap le chutiang reng chuan voin chon lam thleng khan hunan mangani thlona mangin sipai council hian voiriat chuanga kap to nia soi ni in ral thuam lian somsari chuang an kap to tiani boka an soi dan chuan Phakan township mano mo lama hian terrorist council lam hian sipai tir bel antuma chu KIA le PDF ten an lo dang ni om takania chanchin kan la khom lai an ram sana atlai lam dar nga thleng po khan anin kap teu rengani KIA te nge an result hriata chak oma thulom om tura ngai phot mai teng u KNU Brigade 5 from Chan Mutro Phabun district Duilu township huam chunga tadui khuwa nizandar khatvel khan terrorist council lamin thlona in bom voi ni an thlaka tadui khu khomi pani an borala nopang tepo telin mi parukin hliam an tur bok ni in KNU Mutro news chuan voin khana soi in khat chu chevika in thum dang a chenul ni na soi boka Mutro Phabun district huam chunga hian kumin sang ni le som ni le pani January thla chung khan thlona in bom voi som pali an thak to a ral thuam lian voiza le somret le pani an kap to bok Karenni state Thailand ne na anin ri na lama February ni thum nimin pia khan terrorist council sipai te le Karenni army te darkar chan ve chung vel an loin kapa terrorist lama tagin an captain ong min u telin sipai pasari an thi ni in voin khan an soile boka medang pali in hliam an tuar anti bokani an captain hian bulletproof ahana a vandoya athi ta tho ani oma Karenni army lam thi le hliam turan omlo ni nan soya nimin pi ami voina an soita chawani hi Asian foreign minister te in mukhom na lo om tura terrorist council chu so mani to don lo phot nia soyani nikuma khachuan u wona mongluin te po telve khania kumin chu Myanmar ai o in sipai council palai an som to lo tur thu VOA chona soya Asian foreign minister te meeting a sipai council palai a telve lo tur hi Indonesia point remti ni in an foreign department spokesperson teuku Faizasia chona soibok
asoi dan chuan Myanmar atang hi chuan non political representative chau telan phal sakang chu Indonesia du dan ani thu press conference asoi ani hei hi nikum lama an soi dan ang takani renga nikuma ASEAN statement point nga an siam sakazui lo chuan foreign minister meeting a po tel lo turin an lo rel deuh ni om takani chutianga malak maya ni tur thu Indonesia lam chuan an soi nikum khan ASEAN statement point nga ti in lungrual tlan na anan nei zeta mino hna na hin azui ve ngei tura an nga ya ma se azui lo wangin ASEAN po hi amang ang deuh ta ni ASEAN chu sei lo khovel sarkar tam tak hian an dem ta hle ni hi sangni le som paruk le sangni le som pasari kuma Rakhine lama boina chungchanga Gambia sarkarin Myanmar Sipai Council a khin na kha kan la hrenga nga Myanmar Sipai Council hian nam in suat na genocide ang hialanga itur poilian tham taka khoyani ti khania NLD hun lai khan an pi ber pisu chi po International Court of Justice ICJ a in lanin Myanmar tanzong ang reng Sipai tan chia silo ang dewa thua va soi kha sangni le som pakua ICJ Myanmar ai o thuan thlen chu NUG sarkar chuan anuk dok le taboka tun tha February ni somni le pakhat khian Gambia sarkarin Myanmar Sipai Council a khin na thu buai kha the Netherlands khopui the Hague ka ICJ court ngai to le turania hemiatan hian legal action worldwide polte 45 rights le Myanmar accountability project anti human rights activists polte chuan ICJ court October an chairman nena le kha thonin Myanmar sarkar tan tuna terrorist council hi pom thei chi ani lo tur thuan soya Myanmar ai owa tuna Sipai Council an din tir chuan tuna Sipai terrorist council in aram mi te chunga hleiluak tak le rong lutuk taka thilati pompuina angin thil lo om tak ain mung theiani an ti ni ber ICJ in Myanmar ai owa ding tura Sipai Council an pom chuan chuan sangni le somni le pakhat nikuma UN General Assembly thutluk na akal don ba ka UN resolution dangtenen po ain kal don ani anti poka Sipai Council lam ain NUG sarkar palai ucho mutu na hi an poma that jok tur thu an soi hei hi keini chuan ngai na kan va kel vek kherlo mai thaya sarkar in chu an ni kan ti thin ang khan ICJ court ma din hi thil nuam lo tak tur ma ni se nikum lama NUG sarkarin Gambia khinna an hnol thu an lo soipo kan hnol oppose to lovang anti to ni terrorist council in thu nei na pong lak sangni le somni le pakhat February ni khata tanga nimin sangni le somni le pahni February ni li khleng kum khat le ni thum chung hian ram chung mun hranga civil mi te in sang thum chuang hal chiat ani thu data for Myanmar chuan voin khan an soi ve le a Sakain region huam chunga hian in hala tamber ni nan soi kareni lama po hian in somret chunga kang ralve to bokani data for Myanmar lam in an soi dan chuan Myanmar ram hun hrang munza le somni le paruka in sang thum le zathum le somsari le pakua te chu terrorist sipai ten an hal chiani antia regional angzong soi chuan Sakain region huam chunga in kanga tambera in sang khat le zali le somni le pariat akang to ti an soya kan soi tak Sakain le makui in rina lama phei chuan ni tin mai in hal thu hriat tur om thina ni tin an data hian nizan lam thil thleng min dain pin khua le kain duin kholam hal thu kha khatiang chi kha ala tel mia lo bokani Sakain dota chuan chin state hi in kang tamna ber pani na ania in zakwa le somsari le paruk akang to a makui region hi pathum na ni in zanga le somkwa le panga akang to bok kareni state a hian in zathum le pakhat akang to bok ni in data for Myanmar chuan an soya hei hi ni min thlenga an chin chia dan ani kareni lam hi January thate khanan buai boka thakhat chungin in somriat le panga akang ral man ni in kareni human rights activist te chuan an lo soi ve boka chung jinga in somnga le pali chu a hal kan ni in an soi Kachin Independence Organization KIO te hi sangkhat zakwa somrukum February ninga voini anga khan Myanmar sarkar tangin an hel tana chuti lai chuan nam sipai za amel vel chawan nia an ho tu te chu zau seng le zau tu te ni in ti chuan Kachin Independence Council KIC ti in sangkhat zakwa somruk le pakhat February ninga khan an din le a KIO din kum sangkhat zakwa somruk atanga chu chuan kumin hi
an din kum som ruk le pani na chi anianga ma se rukhat kumatangin an chiar zoka voin hi kachin revolution day voice som ruk le pakhat na chi ani heni pol hian mi china khopuya terrorist council daudal na poster antar na sale hleya salbea omek mi puite zalin nan atop thlengin ni do zel teng u ti te antar na sani voina an kachin revolution day polin KIO chairman general emban la chuan thu soin terrorist hi an zung chopakar chu ani theinan ramchung mun tina revolutionary army nam sipai hrang le PDF pol hrang te hian tum thu mun na ya man lak tla na ngai thua soya chutianga an luan za ho theinan NUG noya inthun khoma poimo masaberani ati athu soitlang pui apoimo deulai hetiang hian PDF te fuinan kanan soi chonga nge tlangram ethnic group tin te hian lungrul taka kan pe chowin terrorist dictatorship hi kan pai khatheyang chupo kan theina zonga kan be angai donani kanin deu to na kanin rin hlel ton chuan atopa zak takin kan lo omang ti hlo oma chuwangin revolutionary army tele PDF te kan zawayin tum thumun nayin kan doral hi azung chopa phoi chua itum tengu tuna hian ramle nam mangai na thinlung puwa maniral thuam nei ang manga terrorist council be mek pol tin te hena hetiang hian kacha duwa in zain sipai huaisen takin ni vek mai he hian chakna thar min siam sakna sani mase mun hranga ming hrang in vua om hi atul ri lo ni in ka hria dictatorship kan dova kan pai thak theinan mun khata NUG sarkar tho puin kan om ho turaniang chutilo chuan khuaria boina dang kan tok pal theiani 21st penlong conference kan lo nei thina UNFC chuan penlong agreement an lo nei to angin federal union ram din turin deal na kan theluta mase Aung San Suu Kyi chuan 21st penlong conference chu namtin kan zawaya kan la tel lo awang le essence ala kim lo ema wangin ala man tlak tak lo thu soin tlangram lam hian enge kan di lang ti ringot ngai to lovin enge kan pek ve theyang ti zo na hi ngai to vero u ti in dictator ang zia zangin min deu son zongin thua soi hialani 21st penlong conference hi voin hi thumlai kan nei to a mase tlangram ethnic group lamin kan di le kan ngen te hi an pom du ngai lo hrim an mani kol nam pui intinaril ru nei tlatin chutiang ril rupuwa sarkar an kai hroi tum na le sipai lam thuput lu chau an ngai to ta thina chuwangin 21st penglong conference po kha har satna enge mo wangin ato taringot mayani atia tin KIO chairman chuan tlangram nam tinte mani in tawdel tura tanla ka tul ziate ramin rel bol na kholo kara mani tang masial zonga lo kho samai lo turin le tunlai ram politics bor chuar tak hi mani ham thatna na man lo tum mai lo turin mi te acha hlombok ani kan soitak UNFC ti kha a hello kan om mai theya kanan soifia lo longe Myanmaram chunga sarkar do pol timaila arm group som pakhatin sang ni le som pakhat kum khan poland dina amingatan United Nationalities Federal Council UNFC anti chu chiang mai khopuya andinani an pol noi ethnic arm group in zom khom mingatan Federal Union Army ti an lo putir to boka tuna hian he UNFC noi hian Arakan Army te Karenni Army te Lahu Democratic Union te Newmon State Party le Northern Shan State Army te an la kho mani kan thu fianan kanan inti soi chiang dewa a chiang tura ngai phot mai teng o voin kachin revolution day polin AA TNLA le MNDAA ten chi bai buk na le kha an thon hloma mi puite zalen na na terrorist council an dau thu sein heni hi an mani kachin mi te ang buka an ngai hlut thu an soya KIO hian heng AA te TNLA te le MNDAA te hi a hring chua kani ati theyanga an tan rual puyatana an nei chu lom omanti thuan soi thewani ole tuntu matana voin Myanmar lam chanchin langsar zual kan mu thei ang kanan ti chua chu khati zong khania khir tu tena top thengamin lo ngai thak sak le thewa wangin in za chunga kan lo me kan channel himin lo thlir sak zel don nia